Adidas, Apple, BMW, Coca-Cola, Toyota. Tugenda tubona zino brand zamamaye buri hantu hose, ariko ntitujya twita kumenya icyo logo zazo zishatse kuvuga. Nyamara buri bara, buri shusho na buri murongo bigiye bifite ikintu cyihariye kibyihishe inyuma. Inyinshi muri zo bagiye bazishushanya bashaka kwerekana ikintu cyihariye kirenze icyo twebwe dutekereza. Urumva ushaka kubimenya? Ngaho reba logo 16 zamamaye zifite ubusobanuro bwihishe utigeze ubasha gutahura. Ku mwanya wa 16 Hyundai. Abantu benshi batekereza yuko iyi nyuguti ya H iri mu iyi logo n'ubundi ari letere ya mbere y'izina ry'iyi company. Nyamara iyi nyuguti ishaka kwerekana abantu babiri, umukiriya ndetse n'uhagarariye company bari gusuhuzanya. Ku mwanya wa 15 Adidas. Izina Adidas rituruka ku washinze iyi company witwaga Adolf Dassler. Logo y'iyi company yakunze kugenda ihindagurika, ariko ntiburemo imirongo itatu nayo wayegeranya ikaba triangle, bishatse kwerekana umusozi. Muri make bashakaga kuvuga challenge abasportifu banyuramo umunsi ku munsi. Ku mwanya wa 14 Apple. Rob Janoff washushanyije iyi logo yagiye asobanura mu interview menshi uburyo yagize igitekerezo cyo gushushanya iyi logo. Yaguze pome nyinshi, amara igihe kingana n'ibyumweru yicaye ashushanya agerageza gushaka ikintu cyoroshye. Iyi pome irumyeho nayo yari mu gice cya experience ye, nyamara yaje kubona ko iyi byte ihuye na terme yo muri computer yitwa byte. Ku mwanya wa 13 Vaio. Inyuguti ebyiri za mbere zishaka kwerekana wave ziri analog, naho inyuguti ebyiri za nyuma ni 1 ndetse na 0 bihagarariye sinyale ziri digitale. Ku mwanya wa 12 Amazon. Mu bigaragara iyi logo ya Amazon nta kidasanzwe, ariko bayishushanyije bakurikije filozofi ya company. Uyu murongo wa orange ushaka kwerekana kumwenyura, kubera ko bashakaga yuko buri mukiriya wese azajya anyurwa na serivisi ya Amazon. Ikindi, uyu murongo uva kuri A ukajya kuri Z, bishaka kwerekana yuko buri product yose ushaka ushobora kuyibona kuri Amazon. Ku mwanya wa 11 Baskin Robbins. Ibara rya pink riri mu nyuguti ya B ndetse na R bikora umubare 31, bishaka kwerekana flavors 31 za ice cream Baskin Robbins itanga. Wigeze uzigerageza zose? Ku mwanya wa 10 Toyota. Abantu benshi bagereranya iyi logo y'iyi company y'Abayapani ikora imodoka n'umukowboy wambaye ingofero. Nyamara iyi logo ishaka kwerekana urudodo runyuze mu rushinge, biva ku kuba iyi company yarahoze ikora imashini zidoda. Ikindi kandi iyi logo yerekana buri nyuguti yose igize izina ry'iyi company. Ku mwanya wa 9 Continental. Iyi company yamamaye mu gukora amapine y'imodoka. Muri logo yayo inyuguti ya mbere igaragaza ipine ry'imodoka. Buri kintu cyose cyuzuye ubwenge kiba kinoroshye. Ku mwanya wa 8 Formula 1. Witegereje neza umwanya uri hagati ya F ndetse n'imirongo itukura urabonamo umubare 1, naho iyi mirongo itukura ishaka kwerekana umuvuduko udasanzwe imodoka zo muri Formula 1 ziba zigenderaho. Ku mwanya wa 7 Pinterest. Kuri Pinterest ho abantu bakoresha iyi pin bakabika amafoto bakunze ku kibaho kiri online. Niyo mpamvu iyi pin ihishe mu nyuguti ya P, byumvikana kandi binagaragara. Ku mwanya wa 6 Beats. Iyi company y'Abanyamerika ikoresha logo ifite inyuguti ya B nk'ikimenyetso cya hegiteri iri ku mutwe w'umuntu. Ku mwanya wa 5 Toblerone. Iyi company yamamaye mu gukora amashokora, ivuka mu mujyi wa Bern. Muri logo yayo ifitemo ishusho y'idubu. Impamvu ni ukubera ko umujyi ivukamo witwa umujyi w'amadubu, aho ushobora gusanga ishusho y'idubu mu mujyi hose, yaba ku nkuta z'amazu
ndetse no ku minara y'isaha n'ahandi henshi. Ku mwanya wa kane BMW, witegereje neza hagati mu gice cy'iyi logo urabonamo moteri y'indege yizengurutsa. Ibi bivuga ko iyi kampani yahoze ikora moteri z'ibintu bitandukanye. Ikindi, amabara y'umweru n'ubururu agaragaza idarapo rya Bavaria mu Budage, aho iyi kampani yavukiye. Ku mwanya wa gatatu LG, kampani yo muri Koreya y'Epfo ikora ibikoresho bitandukanye bya elegitoronike. Tugendeye kuri kampani, iyi logo yabo ishaka kugaragaza isura y'umuntu, bishatse kwerekana imishyikirano bagirana n'abakiriya babo. Ku mwanya wa kabiri Evernote, twese turabizi neza yuko inzovu zifite ubwonko butangaje ku buryo zishobora kwibuka amasura yose ndetse n'ibirori. Niyo mpamvu iyi kampani yabashije kuba yakoresha iyi nyamaswa muri logo yayo. Mpande eshatu igaragara hejuru y'iyi nzovu yerekana uburyo umuntu arambura ikayi mu gihe ari gufata note. Ku mwanya wa mbere Coca-Cola, witegereje hagati y'inyuguti ya O ndetse na L ubonamo neza idarapo rya Denmark. Ibi iyi kampani yabikoresheje mu buryo bwo kwamamaza product zayo mu bihugu bya Scandinavia. Urakoze cyane kubwo kureba iyi video. Niba wishimiye iyi video, kanda like. Kandi niba ari ubwa mbere udusuye, kora subscribe kugira ngo ugumane natwe kuri Trumpet TV.